no kuva nimba haba batwika abandi bakabarya abandi bakabagira gute izo n'imfu twategurijwe gupfa gusa abari muri leta iri kubikora ntago bari kubibona ntago bari kubibona buriya igisigaye aho ibintu biri kusha byanga byakunda bose bazofa ziriya mfu baracafi imfu zibabaje turacabona imfu zibabaje kubera kuko umuntu utabona umwanzi we byanga byakunda iwazamubonera ntaho bari muri leta abirirwa badutuka n'abandi bigira ngo n'abanyepolitike birirwa badutuka bimbura mukoro ndibaza ko nta kaga tuzogira kazoruta ko bazogira dushobora kuba hano twaratanga ibyago ariko bakazabiheruka niko bigomba kugenda umuntu wirengagije gupfa kwa mugenzi we umuntu warebye abiwabo bashira akabarebera atabuze icyo yokora atabuze uburyo atabuze amaboko atabuze ikindi ukora ngo asove umwinonsa w'amaraso ye ndakubwiza kuri iyi ntambara n'ibizarangiriraho iyi ntambara izabarangiriraho iyi ngiyi n'abantu batumira umurenge kabone twa message ngo mube maso ngo twabonye message hari umunsi message zaziva umurenge nazo zigacurika zibamanukira ngo zijiyo bari mube maso usibye ko twebwe turukingiye ariko hari benshi badakingiye twebwe ntituzopfa nkimbuka sintawe ntwika ko hari umuntu ntwika ko hari umuntu umfata akantwikira ipine akambaga kandya oya turarinzwe uretse nanje nta muturage waha muri ho plateau umuri murenge bo baga ngo bamutwike nta nabo bamutwike nta nabo bikora kuko ndibana bishobora ndibana bigeraho ariko abandi bose bazobatinyuka abibwira ko bahaye agaciro bazobatinyuka kandi abasuzugure iyi ntambara ibi byabaye ku babyeyi bakarebera bizobarangirira je nitwa Colonel Rukunda Michel ndi umunyamurenge tuye muri plateau mu bikorwa by'ubutabazi njemba mu bijabo nicyo cyicaro gikuru cya Twirwaneho ariko kandi ibikorwa bya Twirwaneho biri henshi kandi nitwe tubikordona nitwe tubiyoboye ni nayo mpamvu n'ubugenzi rwacu naho rushingiye no kuza gusura abaturage Twirwaneho mu bibazo barimo by'intambara cyangwe bagiye bahura nabyo iyo niyo ntego y'urugenzi rwacu kuba mu minembwe nukuza guhumuriza abaturage nukuza kwifatanya nabo mu kababaro ko muri bihe barimo baterwa n'umwansi nubwo bamaze igihe ariko kandi kubera impamvu z'intambara zongeye kubuka minembwe zica abaturage twaje kwifatikanya nabo kugira ngo tubahumurize kandi tubabwira ko turi kumwe kandi tugihari guterwa byabaye ibisanzwe ntabwo twavuga ko ari bidasanzwe nuko duhora twiteguye ko umwanzi ahari kandi umwanya wose adutera rero kuba yarateye n'ubundi nta gitangaza kirimo nta n'ikintu cikishitsi kirimo ahubwo ni bisanzwe kuko umwanzi niko kazi kiwe ntabwo zadutangaza nta n'icyo twabivugaho bindi nuko ari umwanzi akorera igihe ashakiye ibikorwa byiwe bibi by'ubwanzi byo gusenya intambara ihinduka uko imyaka igenda uko yatangiye ntabwo ariko kuri none imeze intambara yatangiye bayita amazina asa nkaho badashaka kuyerekana ko ikomeye kandi abantu bari gupfa bakayita ko ari intambara y'abungeri n'abahinzi kugira ngo bayobye uburari ariko muri cyo gihe intambara yari itaragaragara ngo igaragaze nyirayo ariko hatangiye kubaho gutererana abaturage kw'igisirikare cy'igihugu nibwo byagiye bigaragarira abaturage ko iyi ntambara ba nyirayo ari guverinoma ya Kinshasa leta ya Kinshasa niyo iri inyuma yo gushira kw'abanyamurenge yo kwishwa kw'abaturage yo kunyagwa ibyabo rero bigenda bihinduka kugeza igihe umwanzi
bari bashize imbere ari we Mayimayi nubwo akiza ubunyine ariko yacitse intege ibyo akora ubunyine n'ubundi ari kubikoreshwa ariko mu buryo bugaragara buri generalize ntabwo abakoreshwaga uyu munsi bagiye banahindura amazina mbere bari ba Mayimayi n'abandi bakoranaga nabo ubu bahawe izina ry'ubatizo ngo n'abazalendo kuranga ibikorwa byabo babinoze neza. Ni ukuvuga ko intambara yagiye ihindura isura ku buryo leta nayo ubwayo baseka noneho beruye bakagenda bagaragaramwo mu bice bitandukanye. Neje ubundi mwarabibonye byabaye za Rurambo. No kubera ko intambara yagiye isa nkaho ibagora ku buryo batangira kwigaragaramo nyine nka ba nyirayo nyabyo. Rero nico navuga ko iyi ntambara yagiye ihinduka nibi muri kubona ubu ngubu intambara kiragaragaramo ishusho z'abantu benshi irimo abarundi utamenye ngo bavuye he, irimo za FDLR ziva Rurenge za Hewabora za Rungurungu yo hirya za Gipombo baza bakivangamo n'intambara. No kuvuga intambara igenda ihindura isura ariko kindi hindura amasura yose yahindurira ku baturage b'abanyamurenge bumva kuko ari bo baturage mu gihugu bagomba gushira kubera kuko bumvaga ko turi ubwoko bwoshira abanyamurenge boshira kandi barabyaye batagira gitabara. Rero presence yacu yahinduye byinshi nubwo abantu batabyemera ariko hari n'ababyemera. Abanzi ntibo buzemera ntibo bibona, ni nayo mpamvu baba bavuga ibyo. Ikindi baba bashaka ko kuyoboza abaturage abarindagizi babereke ko turi abandi bantu kandi abaturage batubona ntabyo dukora twihishe. Ni ukuvuga ko baba bashaka kuzura ari kubereka ko donc tutaje kubatabara ariko kandi tubikora, abaturage babizi ko tubikora. Abo ni kimwe n'abanzi n'ubundi bateguye ibingibi kandi nibi nabyo bishobora kuba birimo n'abanyamurenge bagiye bategurana n'andi moko kugira ngo abanyamurenge baremburwe. Niyo mpamvu baba bashaka amadiviziyo wenda mugendamo bakurikirana amadiviziyo umuntu utagira icyo akora akaba ari uvuga kuvuga ntawe byananira ariko gukora ibikorwa byacu byonyine bigaragaza abo turibo, bigaragaza nimba turi twirwaneho imwe n'abaturage cyangwa nimba turi twirwaneho iri tofauti n'abaturage gusa titura abaturage. Ahantu hose barabizi ko twatabaye tuvuye mu gisigara cya leta, turi abayobozi dufite inzego dufite ibyo dukora dufite imirimo. Muri ico gihe ntitubihakana ko turi abasirikare, hako turi abasirikare bari mu baturage kandi babakora n'abaturage, ntabwo tubihakana kandi twakomeza tubeho. Turi abasirikare rwose ntabwo turi abaturage ariko twifatanyije n'abaturage kurwana intambara kuko nta yandi mahitamo dufite. Usibye ko FARDC si igisirikare cy'igihugu n'amabandi kandi kibigaragaza igisirikare mission y'umusirikare no kurinda abaturage n'ibyabo no kurinda imbibi z'igihugu. Intego yacu nta yindi, turiho dufite ubuzima twishira tukizana dufite amahoro turi mu gihugu cyacu tudatotezwa tudahutazwa. Ubu nyine nabi wacu nakomeza nkabi wacu ntabwo naja mu murongo w'ababandi baterana abaturage babicanyi babajura gusa batereye aho ngaho, ntabwo zashoboka. Uko navutsemwo nderwa n'abagabo bakunda igihugu ndeba ba data ubwitange bwabo kurikirana amateka yabo kandi numva nkunze uwo ndiwe nico n'ubwoko bwanje. Ni ibintu biri mu maraso, si ibintu nigishijwe, si ibintu natoraguye, nuko nabivukanye. Kunda ubwoko nzabukunda kandi mbukunda kwiruta kuko nakwitanga ariko ubwoko bwanje bukabaho bukagira amahoro. Nta n'ikindi cyabundutira uko Imana hakurikira ubwoko bwanje. Tugezaho tugomba kurwana duhagaze, tugezaho buri muntu wese agomba guhaguruka akarwana mu nzira imwe cyangwa iyindi kuko nta yandi mahitamo. Ntiyagere urangiza ko tugiye kuruhuka. Turi mu ntambara kandi turi mu ntambara ya yindi n'ubundi nibaza ko
buriya finissage akenshi zigora n'itwara ibintu byinshi. Ubu ni intambara ya finissage, ni ukuvuga ngo umwanzi ari kugerageza bwa nyuma kureba ko yakora icyo yagambiriye ku bwoko bwacu. Rero icyo abaturage bagomba kubona, icyo bagomba gukora, bagomba guhaguruka. Umuntu wese agahaguruka, yaba acumbagira, yaba afite kuguru kumwe cyangwa ukuboko kumwe, agomba guhaguruka agakoresha ukundi. Ni ukuvuga ngo iki ni igihe cyo kurwana nk'abatarigeze barwana, kugira ngo dukureho burundu inkota yo kutumara. Ariko umuntu wese ubabajwe n'ibitubaho, yaba iyo M23, yaba abandi moko, kuko nabo turi kumwe, bababazwa n'ivangura, n'itotezwa, n'iyishwa ry'ubwoko bumwe bazira uko bwaremwe. Uwo muntu wese wumva ko tugomba kwirwanaho, tutagomba gutega amajosi, uwo turi kumwe, mbisubiyemo kuko uwo wese turi kumwe. Ntabwo bagomba kureba gusa M23, kandi impamvu bayireba nuko duhuje akaga, nuko duhuje ibibazo, nuko akenshi n'ubundi nabo bazira uko basa, bazira uko baremwe. Niyo mpamvu bagenda basanisha, ariko ibyo ngibyo abavuga ibyo bavuga uretse n'ibyo bavuga n'ibindi, ariko ntaco bitubwiye. Dutumbiriye no gushaka kubaho kwacu. Nta mitungo ngira Amerika niyo riri hano yaranyazwe. Ni ukuvuga ko imitungo ya Amerika sinteze kujayo, simpanjayo, simpafitiye amatsiko, simpakeneye. Ndi iwacu, nzaba iwacu, nzaguma iwacu. Naho gutekereza ngo duhungabanya umutekano, ibyo ni ukuyobya uburari. Bananirwa gufata ikintu nyiribwite ngo bakimushireho, bagashaka kwambarika abantu bose mu gitunga kimwe, kugira ngo babasige ibara, babasige umwanda. Ariko ibyo ntago byafata, nta n'umwanya sinanaranda sinziriye. Icyandaza ndasinziriye nuko ntabaga ndi murenge ndi kumwe n'abaturage. Ariko ibindi byose byo kwandika cyangwa ku mutima, nzi ko hari ibyo mpankora. Wenda ni hari n'abafite umutekano kubera nje. Ko muri ico gihe abo babyandika bafite aho babikura, bafite aho bagenda bitoragura ku macukiro. Ni navyo abantu benshi bagenda buriya ibintu byinshi bimaze gutakaza imbaraga zabyo. Ni ukuvuga ngo abantu nk'abariya bandika mu bihugu nk'abiriya bikomeye, bikandika ibintu nk'abiriya bitagira precision, bitagira manketi, bitagiki, ni ukuvuga bagenda bitakaza agaciro. Kandi ibyinshi bandika no gushigikira abaturenganya. Bagamura Balazari ko bagaye bazira ibyegeranyo by'amafuti ngo bagize gukina gutya, kandi bafite uruhari mu iterambere. Ariko ico babazira gusa kuko babateza abaturage imbere. Babaturage badashaka kubatera imbere, badashaka kubabaho. Bamara kubona ko ibyo bakora byose bisa nkaho hari abandi bamenamwo amazi, wa muri wasa abandi bakamenamwo amazi, kugira ngo abantu babeho, bakumva ko babangamiye inyungu zabo. Niyo mpamvu umuntu wese umunyamurenge ugize icyakora cyiza akizira. Ni muri ubwo buryo rero nibyo batwandika, bakadufata bakadukubita hariya ngo badufatiye ibihano mu mitungo yacu, sinzi ahiringi ngo bayifashe, ubwo ngo bazayijana abanyamurenge bazonsumbusha nibabaho. Ningenga bitekerezo mbi ya muziki igihugu iramanuka bayiza mu baturage, babumvise ibintu by'ibinyoma, babisetinga mu mitwe no mitima y'abaturanyi bacu. Ntabwo ari ikintu gikozwe none, biza bigenda bizamuka amadegri. Byaje kugera hanga noneho ho gufata imbugita no gufata imihoro no gufata amacumu bakica, bagamije kurandura. Ariko ni ideology, ni ukubura ubutegetsi, ni ukubura bonne gouvernance. Iyo igihugu kidafite umutwe, kidafite ubuyobozi, kikiba gihari. Buriya baravuga ngo ise ntakwanga kwita izina ribi. Buri umuntu wabisaba bishambuke. Tutekereze ko ahantu hari izina ryitwa bishambuke, ko birindi rivuga ngo wenda urubaka. Ni ukuvuga ngo mu bwenge bwabo no mu bitekerezo bwabo, kuva ku nzego zo hejuru niba bishambuke. Nta guverinoma yigeze ibaho muri Kongo. Habaho indandende, habaho abantu b'umurumba bashaka kubaho bonyine, bashaka ubuzima bwabo, none bakabiba amacakubiri. Kuko iyo umuntu aje kwiyamamaza ngo bamutore nka president, avuga ko azobicira abanyamurenge kugira ngo
bamutore. Ni ukuvuga ngo n'ingengabitekerezo igomba kurwanywa, igomba kurandurwa iherewe mu mizi. Redi Tabara ni umutwe watumazeho ababyeyi, tumaraho abana, tumaraho ibintu. Umuntu wavuga ko twirwanaho ifatanyije na Redi Tabara ni uwabuze icyo avuga, uwabuze icyo atuka inka ngo azavuga dore n'igicebe cyayo. Abo babuze ibyo badutuka, babura ibyo badusiga, kuko turarwana. Ndibaza ko n'ahangaha hano wenda hari twicaye twarwanira Redi Tabara izuba riva. Baragaragaye, kibaza kuko uvuga ibyo ngibyo abayibesha, kubera kuko tumaze gufata abantu benshi ba Redi Tabara, benshi mu rugamba, mu ntambara turwana, tumaze gufata benshi. Abaturage barabibona, baza babibona. Ni ukuvuga ko ababivuga baba bashaka kuyoboza ibyo bari byo kugira ngo babishireho abandi. Umunyamurenge wese ukunda iwabo, wavukiye umurenge, akabyarwa n'abanyamurenge, akagitunga umurenge kuva kuri sekuruza kugeza kuri none, ukuye uwigiza nkana. Abandi bose nta rugero, tubandi dufite urugero, guhera ku bakecuru bakuze kuruta abandi, guhera ku bagabo bakuze kuruta abandi, abari hano mu gihugu imurenge, abari mu bindi bice bya Kongo, abavuga n'abatavuga, abakora n'abadakora, bose nitwirwaneho. Kuko kuba hano kw'abaturage, kuba hano kwa twirwaneho ifite intwaro yo kurwana, nibyo bitumye iyo bari bagifite agaciro. Cyo gituma abantu bose nibatwirwaneho. Gusa nta muryango ubura ikigoryi, nta muryango ubura ikigoryi. Dufite ibigoryi, dufite abantu bigiza nkana, dufite abantu bibagiza ibyo bazi, baranyazwe, bariciwe, n'uyu munsi bari mu biriyo, ariko bigasa nkaho bataba babibona, bagashaka kunezeza umwanzi. Ariko ibyo ngibyo ni ibisanzwe, ntago bizabuza twirwaneho gukataza no kubiremye kandi ifite imbaraga. Irimo ingeri zose, nta muntu n'umwe utari twirwaneho, ntawe uhejwe, kuko si shema ko turapfa, ko turapfusha. Ntabwo ari shema kurwana urugamba, ariko nta yindi mahitamo. Amahitamo gusa namwe. Abo bose badutuka bazogaruka b'abanyamurenge. Ngeka babandi yose yavuze ngo ngeka umwana wo kurimbuka. Abana bo kurimbuka bo barahari, ariko abandi bazogarurwa n'ukuri n'insinzi tuzotahukana. Nta bintu bizatubaho birenze bizatubayeho, nta ntambara tuzorwanira utizo twarwanya, nta kintu na kimwe. Abaturage bareme gusa bahaguruke tuyirwane, bareme, nta gitangaza, nta gikuba cyacitse. Amahoro azava mu maraso. Tiwabona amahoro, tiwabona kubaho, tiwabona kwishura kwizana, tiwabona uburenganzira aho wabwimwe hatamenetse amaraso, tiwabona icyo ushaka gifite agaciro. Ni ukuvuga ngo ikintu cy'agaciro kigira ikiguzi. Amafaranga umuntu azagura umwenda wo kwambara mwiza, ntanganya agaciro na wa mwenda ubuguze. Ni ukuvuga ngo hari ikiguzi bisaba kugira ngo ugere kuri cya kintu. Ntabwo tuzaryama ngo tubyuke dusange amahoro yabaye, imihanda yabaye. Biriya abanyamurenge bajiriya umuntu wese Imana yabaye igihugu, Imana yagize gute, Imana yagize gute, biriya byose n'ubujiji. Ntabwo Imana izamanura igihugu kive mu ijuru, kandi ntabwo yatanze igihugu portatif. Yatanze promesse mugomba gukorera. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tugere ku mahoro tugomba guhaguruka tukarwana. Amahoro tuyabona turushe, tubize ibyuya, turize, tukagira indiri z'amarira kubera abana, abavandimwe, kuko iyo niyo nzira. Dufite inzira sanse niki dushaka gukwepa, kuko intambara ntabwo twikwepera. Ni ukuvuga ngo abaturage bahumurike iki gihugu twagitewemo. Ubutumwa navuga icyambere nuko intambara tuzitsinda, kandi tuzitsindana 6
nubwo hari abatabibona ariko twe tubirimo duhereye uburyo twatangiye n'imbaraga twari dufite naho tugeze iyi ntambara tuzoyitsinda n'ishema tuzikura agasuzuguro tuzikura akaga kandi tugere ku mahoro cyo ni ikintu cya mbere nabwira abantu kigira kabiri ni kimwe mu bintu bimaze kuvuga buriya ibintu byose byavuzwe n'Imana byararangiye ni ukuvuga ngo Imana yarangije kuvuga icyo yavuze cyose kigomba kubaho Imana nta hantu yigeze ibwira umuntu ko uhereye ku ntangiro yabwiye Eva ngo uzobyara ariko wayibabara kandi abana n'umugisha siko abana ari umugisha ni ukuvuga ngo abana n'umugisha ariko uzobabona ubabaye gituma utavuze ngo uzobatoragura gusa uzobuzuka mu gitondo ubona abana uzobabona uhaye uribwa ufite ubusharire ibwira umugabo ngo uzorya ari ukubiza ibyuya ni ukuvuga ngo ibyo byose kugira ngo tugere kuri ibyo bidusaba kubabara bidusaba uburibwe bidusaba no kubira ibyuya ni ukuvuga ngo abantu bave mu zo barimo nta muntu wabuzaye uza umwara abanyamurenge barabyaye bagomba kwimirira umwazi kure y'amarembo abanyamurenge bagomba guhaguruka dufite abasore bave mu matiko bave ku ntambara zabo buriya nta n'agaciro tuziha ngo mvuge ngo hari umuntu wamburana kuri WhatsApp ngo uzumvugira ngo amavugiriya ngo azavugira ngo utwirwaneho uzuvugira iki abavugira twirwaneho n'abavugiriza isasu ku irumba n'abavugiriza isasu ku kivumu n'abari ku marembo abo nibo bavugira twirwaneho ubwo ni urusaku dushaka kumva ni urusaku rumwe muri abantu ni urusaku rurwanya umwasi ni urusaku rutsinda ariko insaku zo kuri za WhatsApp abantu bave kudutorera umugabo ntazaba impunzi ndabwira abanyamurenge ngo umugabo ntazaba impunzi umugabo ntazaba impunzi bataramuciye amaboko titugomba kuba ubwoko bukurura umuvumo nitwe bwoko gusa bwagiye buhamagarira abo bavukana abavandimwe kuja mu nkambi kuja kuba impunzi kuja kubesha kuza kugira gute nitwe gusa twabikoze abandi baza baririra mu nkambi ubusharire bukabatera guhaguruka no kwibohora ariko twebwe umuntu azahamagarira mugenzi we muzoze mu nkambi tuzaturya iby'ubusa umugabo utegereza kurya ibyo ataruhiye birangira bayimbwa dushaka ko tuzabyara abana tusigira amateka y'ububwa dushaka ko abana b'abagabo b'abanyamurenge bave mu makambi ku makarite ku madame ku dutorero iyo hanze baja si iwabo iwacu ni hano ni heza kuruta iyo babaje cyo nabwira abantu nuko tugomba kwinjira muri uyu mwaka hari impinduka hari intambwe buri muntu wese ateye iganisha hehe kugutabara kukwirema ubugabo burihabwa icyo nicyo nabwira abantu ikintu cyambabaje mu buzima bwanje ni ugupfa ko abanyamurenge bakabura gitabara kandi bari kumwe nabo batabaye ikintu nkunda mu buzima nkunda Imana n'ubwoko bwanje kuba intwari ni ugukora ikintu n'abandi bose bari gukora ariko bataye bakora noneho ukagikora ntabwo ubutwari ari ukwamurema ikintu gisha cy'igitangaza ngo bavuge ngo baye intwari mu gitangaza ni ukuvuga ngo ni ugukora ikintu n'abandi bose bari kugikora ariko ntibagikoze ukayikora icyo nzi neza nuko ndeba mu basore batwirwaneho abonzi bari hano abo mbona n'amaso harimo abana baz'abagabo bazodukamira bazoba inkingi z'igihugu uretse n'ubwoko n'igihugu kuko intambara tuzorenganura n'abaturanyi bacu barenganyijwe na ideoloji mbi ikabicana kuko hari abarwayi bwaki bibwiraga ko abanyamurenge ari bazorwara bwaki ibyo byose ni akarenganyo k'ubutegetsi bubi ni ukuvuga ngo ubutwari dufite abana bazo b'intwari kandi bazovamo abagabo bakomeye bashikamye banaturusha bazanakora n'ibyo tutakoze twebwe bazabikora rwose icyo cize ndagifite kandi ndabireba nkabibona no mu nzozi ndabirota nkabibona abaturage b'Afurero n'abembe 80% n'inzira karengane n'abayinosa
kandi tuzaturana nabo kugeza yasisha ibonetse izomanuka ivuye mu ijuru. Ni ukuvuga ngo tuzobana nabo, turi oblige kubana nabo, n'abaturanyi bacu, kandi tuzosangira byose. N'ubu nta rubanza tubafiteho, ariko aba-extremiste mu bwoko bwabo ntabwo dushinja aba-extremiste n'abicanyi mu mafurero ngo tubashinja abafurero bose. Ntabwo dufata ababembe usanga banyintu ngo bose tuvuge ngo ni babi. Tuzaturana, n'ubu turaturanye, ahubwo nibo badafite n'umuntu n'umwe baturanye nawe wacu iyo baba. Ariko twebwe naha mu Minembwe no ku Ndondo turaturanye. Turaturanye kandi tuzaturana, kandi bagomba kubaho. Gusa nabo bagomba kwikubita agashi, bakava mu ngengabitekerezo n'inzozi z'ubuyobe zazibabwira ngo abanyamurenge bazoshira, abandi kazababwira ngo bazobarandura muri iki gihugu. Bagomba kumenya ko dufatanye n'ubutaka bw'iki gihugu. Nibwo mama donc turasobekeranye, nkuko gutipura ku mugongo, kubita isuka hano ku butaka kwa yikubise ku mugongo. Ni ukuvuga ngo bagomba kumenya ko tumeze, twarameze, turafashe.